Min ħolma ta' grupp żgħir ta' persuni fil-Finlandja lura fl-2005 għal realtà ta' bank li 13-il sena wara jinsab f'25 pajjiż u jimpjega madwar 1000 persuna. 300 minnhom jaħdmu f'Malta u minn dan ix-xahar itaqgħu il-jum tax-xogħol tagħhom f'uffiċini ġodda u aktar komdi f'ambjent modern u veduti spettakolari fl-isfond. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, il-Kap Eżekuttiv tal-Bank Ferratum Jorma Jokela inawgura l-uffiċini l-ġodda fil-Gżira. Fl-ar snin, il-Bank Ferratum kien jopera fl-oqsma tal-konsumatur tan-negozju tal-mobile banking. Iżda issa ibbaża l-opera tiegħu fil-qasam tal-fintech u qed joffri servizzi fil-qasam finanzjarju fuq livell internazzjonali. Is-Sur Jokela qasam ma' News is-sigriet fil-fema tiegħu għas-suċċess. Li jkollok nies kapaċi u dedikati f'xogħolhom, persuni li appoġġjaw l-idejat u l-viżjoni u gvern li jifhem l-iżviluppi li jsiru u jappoġġjahom. Tliet affarijiet li sab f'Malta u kellu dan xi jgħid dwar l-għajnuna li sab mill-gvern. They have really strongly supporting the whole banking industry and especially the fintech industry, where you have to use the new technology to make a different service for a customer cheaper and faster available. And I think the Maltese government is a forerunner the whole Europe, that one. Il-Kap Eżekuttiv qal li jiltaqgħu jiddiskuti ma' rappreżentanti tal-Gvern fil-pajjiżi kollha li opera l-Bank Ferratum, iżda jemmen li huwa Malta, il-pajjiż li se jmexxi lil pajjiżi oħra fis-settur. We see this very close in the 25 different countries, and I have to say that what Malta is doing, it will be the next few years will be very many other countries will be following that one. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta qed tkompli tkun minn ta' quddiem biex taraf il-potenzjal tal-innovazzjoni fl-oqsma ekonomiċi ġodda fis-servizzi finanzjarji. Naf il-waqt li tara li tiġbed investiment u tisfrutta talenti ġodda f'kull settur. Xi ħaġa li jinnutaw l-investituri bil-Kap Eżekuttiv tal-Bank Ferratum jaqsam il-pjan li għandu għal Malta għażmien li ġej. We see that we will recruit lots of more new people following years, especially from the IT, technology, customer service, legal, compliance, risk management part. Those are the segments what's growing really strongly in the Malta.